Jesu waletha umfanekiso ngalelinye ilanga ukuthi umhlanyeli wathi sekahlanyele kwathi sekumilile nesitha sase sihlanyela lukhula. Hey, lo mubi ucaphele Nkosi yami. Kuthi kukuhle empilweni, kuthi kukuhle ekhaya, kuthi kukuhle emsebentini bese sichamuka nelukhula. Kuthi konke kulungile kuphumelela kuhambe kahle noma kusebandleni bese kuchamuka lukhula. Jesu wase uyasihlakaniphisa wathi sibocaphela singathi masidonsa lolukhula bese silimata nalokuhlanyelwe. Nasi kwasakavuka udle asisithole lamhla encwadini yabaseRoma 8 lapho sifunze khona sanika sihloko lesithi uNkulunkulu uyakuhlanganisela. KubaseRoma 8 verse 28 siyati ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusizo kulabo labamthandzako lababitwe ngekwenjongo yakhe. Uyakhumbula yini libhubese labulawa nguSamsoni kuthi kwatholakala sekuneluju lwetinyosi kulesilwane lebesibulala kepha kwatholakala sekunendo lemnanzi. uNkulunkulu uyakuhlanganisela kutawuphuma lokuhle noma kungabukeka kukubi. Kunebantu eBhayibhelini le utawukhumbula maye babukeka bakabi, babukeka benda kabi. Lokhu akusho ukuthi asendeni kabi uNkulunkulu utawusebenzisa avete lokuhle, kepha ngifuna ukukhombisa eBhayibhelini kuthi uNkulunkulu uyakwati ukusebenzisa konke kube lusizo kulabo labamthandzako. KuMateyu sahluko 1 sithola abantu labangasikahle, kepha labantu laba babangele Jesu wefika emhlabeni. KuMateyu 1 verse 1 kuna Davide. KuMateyu 1 verse 3 kuna Tamari. Tamari wenda butsotsi walala nababedala wakhe Juda. KuMateyu 1 verse 5 kuna Rahabi. Rahabi beka yingwadla yeluthumo leyatiwako. KuMateyu 1 verse 5 futhi sithola Ruth. Ruth lona beka ngumuntu wetive, angumMowabi, lo beka ngafanele ngekwemthetho ukuthi angashadwa ngumJuda, kepha simkhanza angilomunye umuntu lo wasetshenziswa uNkulunkulu kuthi kusebendelane kube ngulokuhle kube lusizo. Khona lapho kuverse number 6 kuna Bathsheba noma angavetwa ngeligama. Kuthiwa nje Jese watala inkosi Davide, Davide watala Solomoni, unina abe ngumfati wa-Uriya. Kubekwa ngembaba kuthi Davide walala nemfati wa-Uriya, lona nguBathsheba. Kusho ukuthi sesiyasibona lesithombe siyaphuma nyalo. Singalanza silanze lapha nalapha. Ngesikhathi kukabi kakhulu ngula khona kubonakala buhle baNkulunkulu. Empilweni yakho ngesikhathi ngazuthi kucangene mbamba, ngesikhathi kumnyama mbamba, ngula uNkulunkulu asebenda khona, ahlanganisa kuthi la kutawuphuma lokuhle. Ngakho-ke ungesabi, usangena ngetiki eminyakeni. Ungesabi, ubokwadi ukuthi uNkulunkulu uyahlanganisa. Angimati ushoda ngamaphi ama-ingredients, kumbe kushoda ngekuthi wenyanywe, kumbe kushoda ngekuthi udzelwe, ukhafulelwe, ushaywe. Kepha uNkulunkulu uyakubuthela konke kutawusebentela kube lusizo kube ngilokuhle kuwe. Amen.